endleleni uyabathwala yena uyabathwala bathi uyabahola Jesu uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola 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 yena uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe Jesu uyabathwala bakhe uyabathwala bakhe uyabahola izulu liyabathwala bakhe liyabathwala liyabathwala hola izulu liyabathwala Siyabonga kuye siyabonga mdala wezinsuku sikhonela ngokwakhe owayekhona maphakadeni umhlaba ungakasekelwa babona amandla sibonga ukukhona bakho nakule ndawo isukuthi ufihle mina bese ukhuluma wena egameni lika Jesu waseNazaretha in Jesus mighty name amen and amen. Thank you Jesus. Ke simshayela izandla umoya ingcwele egameni lika Jesu. Ake sithathele lithuba sibingelele umama wesizwe umama uMantuli okhona phakathi kwethu sibingelele umama umeya amakhansela onke sibingelele abefundisi izinceku zonke zenkosi ezikhona sibingelele osomabhizinisi bonke abakhona sibingelele abobaba nabomama izintombi nezinsizwa egameni elihle lenkosi yethu Jesu awu amen. Ngokukhethekile angithathele lithuba ngibingelele isikhondla somsakazo uKhozi FM ngibingelela abaphathi ngibingelela abafowethu abasebenza khona abasakazi bonke sibingeleleke umfowethu uSibu Buthelezi egameni lika Jesu uNkulunkulu amisile ukuthi aqhubeke nathi kulolu hlelo awukhawula umakhelwane uthi ukhona uNkulunkulu kule ndawo ayibonge inkosi isibongo sami ke sekushiwo kwathiwa ngwakwaZulu sijwayele ukuhlangana masikhuphukele entabeni namhlanje siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihlangana ndawonye kule ndawo ngaphandle kokuchitha isikhathi ake sigijime siyofunda izwi likaNkulunkulu encwadini kaLuka chapter number 7 sifunda uverse number 11 sikhulume phezulu kwalamavesi ambalwa bese sithethe indawo thatha leli thuba ke ngibingelele futhi
uNkulunkulu nomuntu omusha sibingelela abalaleli abasemakhaya abalaleli lomsakazo balalele lenkonzo kaNkulunkulu nomuntu omusha bengalitholanga ithuba lokuthi bafinyelele bazohlangela nathi la besalalele. Ngifisa ukuthi nakumlaleli ekhaya la ilalele khona esahleli ngalesi sikhathi esisimangaliso ke bahlale phansi balalele ukukhuluma kaNkulunkulu. Siyanthanda zonke lezi igidi ezikhona ezilala uNkulunkulu nomuntu omusha, siyanthanda kakhulu emakhaya endaweni esikuyona sizwa uNkulunkulu eyisimangaliso nakule ndawo. Ngicela thina sonke silapha ebaqulusini ke simshayile izandla ezinkulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Verse number 11, chapter number 7 incwadi kaLuka. Lithi iBhayibheli kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini, wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esondela esangweni lomuzi, bheka kwaphunyiswa ofileyo indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi, nabantu abaningi bomuzi babe naye. Yathi inkosi isimbona, yamhawukela yathi kuye, ungakhali. Yasondela yathinta uhlaka abalithweleyo, basebema, yayisithi, insizwa ngithi kuwe vuka. Ofileyo wavuka waqala ukukhuluma, yamnika unina. Bafikelwa ukwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu, bathi uvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Waphumela lelizwi ngaye kulo lonke iJudiya nakulo lonke langakhona. Amen. Bazalwane, sifunda lamazwi nje kafishane kule ndatshana ebonakala ngamavesi amade, kodwa ngizozama ukuthi ngigoqe emva kokuthi sekukhulunywe kangaka la ekhaya. Ngifisa ukuqala lapha ke ngithi uNkulunkulu oyisimangaliso. Awu amen. Ake ngibona abantu abakhona enkonzweni kaNkulunkulu nomuntu omusha egameni lika Jesu. Ke simshayile izandla uNkulunkulu wethu egameni lenkosi. Ngivumeleni ukuba benginesikhathi esanele bengizokhuluma ngaphansi kwesihlokwana esithi your grave is open but your funeral is cancelled. Ithuna limbiwe kodwa umncwabo sewuhlehlisiwe, umncwabo sewukhanseliwe. Awake nithi amen. Bathi ke asiqale lapha. Lithi iBhayibheli uJesu usuka eKhaphenawume, uma isuka eKhaphenawuma uza eJerusalema. So indlela esuka eKhaphenawume iya eJerusalema idlula emzaneni othile, igama lalomuzi kuthiwa iNayini. Leli gama elithi Nayini igama leseBheru elisho indawo ehlaza, indawo ebukekako. iBhayibheli lami lithi bekwindawo encane, indawo ebinganakekile, indawo ebingahanjelwa, indawo abantu ababengenandaba nayo. Kodwa lithi iBhayibheli kulomzana bekunowesifazane. Lo owesifazane asinikwanga igama lakhe ngesizathu sokungabaluleki kwakhe nangesizathu somuza ngaphansi kwawo. Lithi iBhayibheli lami lo wesifazane number 1 njengoba kuthiwa umfelokazi, ingoba ufelwe yindoda. Kusho ukuthi uma ifelwa yindoda ufelwe yithemba lakhe, ufelwe umuntu obeyiprovider, ufelwe umuntu obeyiprotection. Okusho ukuthi ngamanye amagama lo wesifazane waye vulnerable, kodwa belikhona ithemba lakhe elincane lokuthi umyeni wami noma engasekho kodwa indodana yami isekhona. Ngicela ukuhamba nawe mangenzeka ke uthi amen. Lo wesifazane kwathi ithemba lakhe esalibeka endodaneni kwavela kwenzeka umhlolo, yashona nendodana yakhe. Mawufunda umlando walendaba kuthiwa lo wesifazane ubengenazo ihlobo abakenazo. Isihlobo sakhe besisodwa, bekuyindodana yakhe asele nayo. Makushona le ndodana amathemba akhe ayephelile onke. In such a way mawufunda i-background yale ndaba kuthiwa nabantu ababekhala emngcwabeni babeqashiwe. Oh boyingcwele sizamile. Lithi iBhayibheli kwenza
kwenziwa amalungiselelo omngcwabo walomfana oshonileyo emzini waseNayini. Ngelanga benza ngali iprogram bayihlela bayiqeda bayitype bayenza yonke into kwathi uMC waloluhlobo lwalomngcwabo kuzoba ubani. Zabekwa zonke ipika ezokhuluma emngcwabeni wendodana. Lwafika ilanga lomngcwabo, makufika ilanga lomngcwabo yaqala iprogram. Oh, somebody shout an amen mangenzeka. Yaqala iprogram ovula ngomthandazo ozokhulumela omakhelwane ozokhulumela abangani ozocula. Yehla yazi yafika la ivalwa khona. Laba baphethe iprogram ngale on the other side kukhona bamba ithuna bambela lo mfana ofileyo. Oh, your grave is open. Ithuna lakho livulekile kodwa umngcwabo sewukhanselwe. Hayi bambayo bakhuba uhlelo lithi uJesu wayengakafiki kodwa ngiyamthanda. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sebephuma sefika la khona kwathi uyabonwa sesiyaphuma siye emangcwabeni babehlabelela behamba kanti ingonyama yomndeni kaJuda yayisikhona. Sekathi bayomgqiba ingonyama yomndeni yayisi around the corner. Ngivumeleni kulama minute ambazi. Angazi babehlabelela bethi miyekeleni agoduke. Babehlabelela abahlabelayo behlabela amaculo wasemngcwabeni kanti abazi ukuthi izulu selehlile ukuzokhansela. Njengoba silana abantu sebeqedile ngeprogram yakho, abantu sebeqedile ngohlelo lwakho base balivala kwathiwa yikho indaba yakho, kwathiwa kuphelile ngawe, kwathiwa sebeyangcwaba kanti abazi ukuthi ingonyama yomndeni kaJuda is around the corner. Bayibamba kuba bahamba nayo. Lalela sebeyiqedile iprogram. Abasebangcwabeni bathi kanti baqeda nini? Oh my God, bathi kanti baqeda nikade siqedile. Awukwazi ukuthi balindizeleze. Awungivumele ntambama ngizothi kuwe on the other side baqedile ngeprogram yakho, abambayo baqedile kodwa balahlekelwe ukuthi uJesu sewukhanselile.